1972 roku vyšol perší trojazyčný serbsko-horvátsko-rusko-ukrajinský priručno-terminologijný slovník Mikoly Mokočiša. O značnosti tej istorijnej knjižky za naš literaturni jazik i jej nastavanju bešedoval redaktor iste Jura Laćak i Blaženka Homa-Cvetković, predsjedateljka Upravnog odboru Društva za ruski jazik, literaturu i kulturu. Bo z njoho vyšol i pravopis, i takže sme vecka už usohlašeli radio ruské slovo, a poznejšie škola k tomu priključila. Takže učebníky vecka už ljehčejšie moglo prekladati na naš jazik. Po obešedi o slovniku Irina Papuga, oprez Društva za ruski jazik, literaturu i kulturu, vyznačila važnost vyučovanja ruskog jazika po naših mestoh i informovala, že še teraz u 14 ruskih mestoh vyučuje ruski jazik z elementami nacionalnej kulturi. Na stretnucu okrema vyznačene, že še u Novim Sadze ruski jazik jak výborný predmet vyučuje u 19 osnovnih školoh. Tiž tak mi u Novim Sadze organizujeme i nastavu jak výborný predmet za štrednju školu. I to tu mali sme pretarnuce, ali z online nastavu i to ta nastava še otrimuje. Z dneškajšim stretnucom Društvo za ruski jazik, literaturu i kulturu počalo označovanje 32. manifestaciji Dni Mikoly Mokočiša.